nanti ke orang kuno bagi ILP kerajaan kebalong outdated. Jadi kepada apa yang itu? Kita kita pergi cek Rio. Kita snow piang, kita snow tenat, banyak orang bagi National Party. Wala lagi dia kira. Jadi kita baca, ya kita cingkim ujungki. Minta sampai ke, lagi kuat makna. Ya kapan yo, ya kata ke state na jong ru kim yo su, nama bakapor lagi. Hindi ngi sok kan sigune. Maka jaj ben Rio ujungi kada jaj ben Rio. Kabadon kan kising so, baka don kising so kan ni, bagi long kibri bakar pang. But sekarang sekarang dah plan begini. Ban represent dan ban mikmat ya kirepa kabhasi gune da kaparti lajong da kaparti dulu dai kabang aku akan supin kamau pi ausam araja khatla hagapor pi ale ILP kajing ki lajor to kapor sem araja khatla ke sarkar kongres kadon hami galia ke sarkar kongres kadon hangti hadali hablai jur kajing ki ke sarkar kongres ngini ka tho siti sedali ong kumni hatu ke ILP kaya hab ne bahkan ni kejuk ke pemerintah. Kaya ini jing semua bujuki ya ke ILP. Kesulkan ramai kalian, ketok siti seti, kalau bagi baik ni kita rawa. Kim sengap jadi baik bujung ni, hendak sengap ya ke bagi orang dalam bujuki nanti kikren. Hadirin kepo ya siti nanti. Penpak kesulkan kalian. Nanti ke orang kuno, bagi ILP kerajaan kebalong outdated. Kalau punya hak syuk, bagi yo kokot ke pemerintah, kalau kontra itu diberi ke pemerintah, kan tak ya kayo kokot. Nada ngim ka ILP kamdei ban pentri kam bagi sarkar kami kalian kaya kendu ya itu hat lai teli kiseng bahalang ke ki ya ka ILP ko por ko ong ba wat ka sarkar India rukong ban ngim don kam ILP lah bagi sarkar ngani ka kren kum kita itin haba wat ki ladon ke sini ki ko plan ya ka ban pentri kam ya ka ILP ho usnan ngada khatsan ala yola ban interview ya kini ki wipat ki parti ki bade National Party nado ke NCP hak kapor kadal nang tabade ke BJP nang tabade ke NPP hoi kapor nang dita ke state party hindai ke don ke national ambition ke jongka benong ke national party nada ke policy tri kam jongka kam le pher ke national party baro kini ki party kiong ban him don kam ya ka ILP baro ditang kini national party ki ba ong mangidon kam ni ka ILP hindai ke ek bas rusik par kalong ba what kini national party ru Kim sus kan ni kebagi kita ki keren. Namar kan mau sama ajar khatlah. Wat ka UDP lu, kanong UDP. Kamu non kon ong idan kami ka ILP ni ngim don kami ka ILP ko ong kuman kum ni. Ngi don kami ka modified ILP. Okay, kita modified ILP ka UDP kam cuba tai siapa ba. Nah tahu, nagalian jong ka Voice of the People Party. Ni sim ya ni. Kata ka thong jeng dalong. Makum ki lepa. Idon kam jadi singada ka bakar pang ya ka bangi hap nya kren pada sarkar India ka bangi hap pen board ya ka sarkar India ka bangi hap nya tai ya ka sarkar India ka ban larangi hap nya tai kanu kanu sin ru ni hap ne ya ta nimdai ban man thai na ka banta ka singada ya ka ri ba ka chai ri